Ćao, vratili smo se sa Kozare i nabrali smo crjemuše. Evo ovdje ima jedno pola kile, bit će valjda dovoljno za recept. I danas ćemo vam pokazati kako se pravi namaz od crjemuše. Sad ćemo je oprati, možda je bilo na njoj neki nečistoća, pa ćemo je onda usušiti. Evo sad smo oprali crjemušu, sad ćemo je staviti da se suši. Pa ćemo je poslije sjeckati. Evo ovdje ima jedno pola kile koliko nam treba za ovaj recept. Htjeli nabrati crjemuš, a ne znaju da razlikuju od otrovnih đurđijevka i mrazovca. Reći ću vam da crjemuš miriše na bijeli luk, ima mekši list i što je najvažnije, sa donje strane lista ima izrazito vidljivu svijetlu žilu koja se proteže čitavom dužinom lista. I otrovni mrazovac i đurđijevak imaju tu žilu, ali uopšte nije tako izrazita i ispučena kao što je kod crjemuša. Evo vidite, ispučena, izražena. Evo, za ovaj recept nam treba pola kile crjemuša, deci i po ulja, 2 kaščice soli i blender da izmiksamo sve ovo. Evo sad ćemo malo isitniti crjemušu da bi blender lakše izmiksao to. Možete na ovakve kolutiće praviti, ne treba puno, samo malo da se isiti, da bude lakše. Ako vam je blender slabije snage, ovako malo sjeckajte sitnije da bi blender lakše sjedinio sa maslinovim uljem i da bi ga lakše usitnio. Završili smo sa sjeckanjem i sad prelazimo na miksanje u blenderu. Evo ovako bi to trebalo otprilike da izgleda. Evo ovako to treba da izgleda. Mi smo još dodali još malo ulja, otprilike ukupno 2 deci da bi se dobila ova gustina. I poslije ćemo, kad ne bude crjemuše, na jesen možda mazati na neko meso ili na nešto. Evo, ovo je bilo od pola kile crjemuše, probajte ih sami napraviti. Ćao!